U opštoj bolnici Sremska Mitrovica sprovodi se unutrašnji nadzor povodom ovog događaja. Marica Mihajlović iz Šida sahranila je tek rođenu ćerku, a kako kaže krivci za to su u bolnici u Sremskoj Mitrovici. Primljena sam u bolnicu 12. januara, 7 dana pre termina za porođaj, a sutradan u viziti bio je ginekološki pregled i u 8:30 me šalju u salu za porođaj. Uključena mi je indukcija, priča Marica, i dodaje da u 3:30 popodne sataju da ne ide prirodni porođaj, te joj govori da izdrži do 5, kada dolazi doktorka da joj uradi carski rez. Doktor dolazi tek u 18 časova i 20 minuta i odlučuje ipak da me porodi prirodnim putem, dok mu babice govore da mora carski. Ništa se ne menja, beba nikako da se spusti u karlicu, izmučena sam bez snage, daju mi kiseonika da bi mogla da dišem. Molim doktora da uradi carski rez, on ništa, preklinjem ga da me porodi na carski, da mi spasi dete, a on me udara i stiska za vilicu, preti da će me udariti, imaću 2 lobanje, da će da mi smrska glavu, vređa na nacionalnoj osnovi, kaže Marica i nastavlja. I dalje molim za pomoć, kad je video da beba ne može da se rodi nikako, zaustavlja mi porođaj i kreće da mi daje anesteziju i da me cepa vaginalno da bi beba mogla da izađe. Skače po stomaku, stiska rebro, lomio mi rebro, gubim svest. Beba se zaglavila u karlicu i tu se ukakila od pritiska i progutala sav sadržaj. Uzme vazduh, ali ne može da izdahne, jer su joj pluća začepljena. Dolazi do stvaranja mehurića na plućima. Uspevaju u 23 časa i 5 minuta da izvade bebu, beba nije disala, srce joj je stalo. Uspjeli su da je reanimiraju, stave na aparate i transportuju za Novi Sad. Ali ujutru su javili u 6 da je beba preminula i da je ostala živa, bila bi biljka. Imala bi oštećenja na mozgu, kaže Marica i dodaje da je trudnoća bila uredna. Imamo i ćerkicu od 5 godina, koja je doživjela strašnu traumu zbog ovog što se desilo. U opštoj bolnici Sremska Mitrovica sprovodi se unutrašnji nadzor povodom događaja koji ste nam preneli. Obaveštena je zdravstvena inspekcija i po objavljenim postupcima, a vezanim za navedeni događaj bit ćete obavešteni, naveli su iz bolnice.